ugenda ucubira buhoro 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 abantu barimo bararwana kuva mu mazi isayo bamusanzemo nako iri ryo riragucubiza ngo imodoka ngo yaguye mu isayo ngo ipine ryahezemo rimwe hano uzamukira ku kantu gato kandi ikoresha imbaraga nyinshi weramo karacika nanyiri ibyago wese ukamera karacika ndapfuye hano sasa uwoga buke munako mazi umuntu yaga yihuta uwoga buke buke nk'umuntu uri koga mu gikoma nyine urabyumva bunde kure mwabakinga generale bavayo munkurikira sha atangira kugera hari ibitaka bigiye bikomakomeyemo gake gake ariko nabyo ni ibikomakoma ni ibiyawurute ndababeshye se mwiseka umusore yaragiye hinduka umukara koko avayo basa baraso bamwita jagwa igitarangwe atarasa umukara abaye umukara katujye mu nyungu bamwitaga igitarangwe ndavuga jagwa ataraba umukara none abaye umukara bagabo zaje ndivuga ibigwi stile yanjye irazwi nako ntabwizwi bakananga naho baje okay nabanza raguruka nuri yabaye nka jagwa nagaragara noneho nabanza raruhuka neza nabanza garura kuka araruhuka ba amazina gindi jagwa po gitarangwe po kana kash iri ni ishyamba ryanjye sole minante ntabwo bamfite and I am not afraid ntabwo banabuke mfite katurore ati nitwa jagwa po ndi mu ishyamba ryanjye ntabwo bamfite izi injiji zivayo katurore bageze hano umusore cyaje yikoreye kadose atuzaniye impano aza yikoreye kumbe ko yakaje yikoreye ikintu kiri mu rukoma ni igikira katurore yewe ni impano ara umutima w'inzuki raturika turapfuye kananga cyo basigere barwana nazo mbe muhunga njya kuri agiye kure bishoboka inzuki zo kapfa we bazajya kugwana n'inzuki kumbe hakono madam ari maratera igitare ko bavayo madam ari kumwe n'akana umugabo nari mu ishyamba ntago byoroshye birahireka turore cyari kimukubise ari kumwe n'abana ari kumwe n'umwana undi nawe ziri mu nda n'abana ebyiri mudamu yacitse intege mama wapi wabaye kadage wapi mama wongera ujugunya rajugunya oya mama wikiga kuraje jugunya papa yaramwe ongera kuraje jugunya bazaje kujugunya ntari bijugunya ndabizi biracyamo jugunya yani kakananga nakana batoya kwa kagiteye koko gifata hejuru mwana wanje ndajugunya birakunda ko jugunya kure igiti kirafata yitendekaho mama ajyamukanye nari bindi rasta ndagutegereja kumbe mashamba arwash bari maragenda ageze hano ameze nk'igitarangwe none unikimbonyera vayo kumbe nyamabondo mbonye igiceri nyamabondo afata nyamabondo tu
afata nyamabondo ayizana hakuno. Igikeri nyamabondo ari mu mashyamba ye arahaza hano hantu. Afata iwa rya mbere, iwa n'irindi wa n'irya gatatu azakona ku gikeri. Uramora iki kumanjwa amaguru wa ku mugongo wakapfa. Uramora iki kuko abana abantu mwabaye muti. Aracomeka mu kanwa. Uramora iki aracomeka. Arahindukiza nakandi kaguru ko kuramemukiye. Urakwaza kumbabarira. Mbagabo baje. Bagabo zaje baje mu mashyamba. Filime yiswe Apocalypto. Aracyari Sankara ubasobanuye uko kumbe mu birukanka harimo umwe warushye. Wari kwirukanka hari warushye. Arangije kugira ngo abayobye araza hakuno yitonza arabanza aroga aritunganya yivana icyondo neza. Nuko yobye uburari. Afata icyondo kimwe asiga hakuno asigana ikindi cyondo. Ubwo baraca hakuno bazi karo yasize icyondo cyafatana amahwayi atatu. Ubwo uri buzakuno avuga ati yakomeje imbere tu. Umusore ari kwanga komeza imbere koko. Ageze imbere akata koroza kora rompuwe arongera aratambika aramanuka asubira inyuma. Bivuze ngo ndababindira inyuma tu negera ejo sigara inyuma. Nuko bakoramo urushyorongo shyorongo. Umwe ku wundi. One by one. Yo. Raka. Ageze hano. Kubindi bigabo afite amahwa mu kanwa. Kumviriza imvura itangiye kuko ndapfuye. Mutama aracyari mu cyobo nakana. Mutama arimo arazamuka ku mugozi. Igiti yazamuye nibyo bisanga mu byo byarashagiyeshwe byarashaje byaramunzwe. Igiti ntago gikomeye akitendeka aratwite. Mama banga sente ya ruturo ko nabanga kabutura. Giti Damu afite inda nkuru. Turore. Giti. Dahasi. Mama. Damu. Damu atangiye gufatwa. Mudamu. Bise zaraje. Tangira gufatwa. Kumba umugabo wari hakuno mu mashyamba afata urukoma. Bino by'amateke. Bageze hano umugenga yacana dokomeza imbere sha. Barayoba dore injiji ukacwa zimucaho. Azinga urukoma yitonze. Uwambera cawo bakatanu. Hari wasigaye inyuma kananga. Mwirugu niki bampayera. Mu rutugu niki bampaye cya kabirira. Ku mutwe ajya hasi. Yo. Mugabo ayiwe geze hano agwa hasi ntambaraga. Yo katurore kumbe kano kagizaro kumva mugenzi wako arihera gasubira inyuma. Kumbe uko yakaje kureba yishe arasakuza arira kurumva umuntu asakuza abantu bakubitanja kumupfu. Umwe yishe se wundi yaramufitiye inzika. Jagwa Kananura Musa. Hano haragahiri kari hasi undi afite agahiri mu ntoki. Uyu no gutangura bagafata bagafata agahiri bagahangana. Urashaka iki garafure? Kwambona Sabato n'urugamba we aho rwambaranira. Bagabo katurore avayo nundabayo. Bamukora byiri katura bagabo zaje baje. Bagabo azana gahiri. Yawe katurore. Taka raserebeka hasi. Gahangana mushura. Nakindi yakoze nawe. Zari kiganza. Tora gahira rayitaguruka katurore. Ko yagagurutse katurebe utanga undi wose afite ubuhiri. Baragaruka. Gatwe bastard yewe zatawe ayiga data katurore aramushura. Ko yakaje
aragafata ko bakareka turebe utanga undi tu ko yagahindukiye inyuma ye cyagwa Kairi bastard mugabo ajya hasi yishe benshi amwigambaho hari umwana wabahanuriye ati muzahura n'ishyano isi zabe dore amaraso ajya ni robine muzahura n'ishyano Matayo 5 iravuga iti muzicuza bambabariye koko bambabariye wanjye rimpu ndaje ngo impuwe kananwa amugirira impuwe bastard nabwira ngo Sankara amasobanura filime z'umwaka mugakana abandi basigaye bari he hasigaye abantu batarenga 3 niba ntibeshe ni 4 arangije mu ntwaro nkoresha intibamo kandi ugavuye kwikoresha ati mwebwe mwaruhutse mu imbaraga zanyu abapfuye mwese mu akabaraga kanyu bana kugera hano basanga kananga ararenza arabahemukiye bana tukurikira umuginga barakurikira kumba umudamu ari nakana amazi ni menshi umudamu aratwite akana ni gatoya amazi nabara dore imbeho tajya kubitwa n'imbeho mwana wanjye ngwino hakuno akana ni gatoya zamuka hakurya zamuka hejuru amazi mukanya gato mbana arabatangiye kubarengera umudamu nawe mukanya yahanutse akubita inda hasi mwana wanjye subira hejuru wikonjerwa jya munsi mu mazi nako hejuru y'amazi kumba umugabo we wari mu mashyamba arimo araza katurore ikigabo byaje katurore gabo ikigabo cyaje baje bari mu mvura ikigabo cyakamejeje bimuri inyuma neza katurore bigabo byaje umugabo ko yakaje ageraho umudamu n'umwana bari kugera hano papa gira vuba tabara ngambi acaho nashaka agira umuntu menya ko umudamu ari mu cyobo ibigano nabyo birahubuka bicaho Imana ishimwe amazi atangiye kubarengera Chimira bigeze hano byabonye mugenzi k'umugabo nibyabihemu gusa byageze impuwe umudameze n'abari kumwe n'akana bigabo birakomeza bakomeza imbere katurore mugabo yagigera mu mashamba ari rukanga hari kimwe cyamukurikirana cya komanda generale mudamu ndani nkuru hari waje mu mashamba ageze hano banza hari cyo yibutse yikangamo aca mu kindi cyerekezo kigabo nacyo kirafora target mu rutugu kigabo kivayo musore arahaguruka nakabaraga bamuginga avuna umwambi kanze duhangana igipfunse ku kindi bastard kivana y'urwuma aya mashyamba umusore arayazi bayategeragamo ingurube n'ibiki byose kigabo kivayo ko cyakana kirukanka ko kikaturore mugabo aratuza nta papa mushibuka ibiki bana munda mushibuka umusore amashyamba arayazi bayategeragamo ingurube wa mwana urame muke ntagareganishe bene wanyu benshi abo wishe barahagije uzambona musora akomeza urugendo aratiriza arasunikiriza ako general arapfuye twe turasigara ako dukomeze bara umudamu ari mu cyobo hasi amazi atangiye kubarengera nakabaraga umutabazi wagatabaye nawe aracyakurikiwe wagatabaye ameze nabi ubuzima buri habi birayireka turore
ayikorera akana bivuze ngo aremera amazi amunige. Afite undi mwana mu nda nawe utamworoheye, atangira gushaka aho yakandagira be kwazamuka. Akana nashaka kurengerwa n'amazi, akandagira ku ibuye n'ava mu mazi. Mudamu atangira kwihaga arebe ko ushaka kuka. Katurore mudamu ayiwe. Katurore birahera he. Umutabazi wagatabaye nawe ntagara hafi, amazi ni menshi. Mudamu meze nabi. Katurore ararira. Mugenzi zaraje, mazi hasi, afata akana mugenzi. Ako mama nawe bakubyariye mu mazi nganjye wokapfa we kumemukira ku munsi wa mbere ko nyeza ku isi. Akana kari totombye jaho kumbe mu mashyamba arumeze nabi, aracirukanka. Ibigabe byiri byamukamerera byamukurikiye, yageze ahitaruye ahirengeye yavuye mu mashyamba hafi n'amazi. Umudamu yabye nzakusasa ibyago biriyongereye. Afite umwana ukivuka, afite ufite nk'imyaka nk'itatu n'itanu, nawe ubwe amazi arimo arabarengera. N'ibyago birenze. Abagabo ko bakaje bibuka barabonye umudamu w'umugabo atwite, ntacyo batari babonye. Bageze aho nako ntari birye, ubwami bw'abantu bwari bwarayimutse buza kubatera. Nta kibi yakoze, yatabaraga amagara kugira ngo arebe ko hari aho yagera. Yarahagurutse nta mbaraga, yakoze ibishoboka, yarwanye intambara ikomeye. Uzi umuntu urwana n'abagabo barenga 10 hagasigara 2. Aba ari umugabo koko, yaritanze. Bagize gutya yari byabonye imbere yabo. Kureba neza hari ubwato bwari bwaje, nta bwato bari bazi. Mugenzi hari ababonye iterambere rirenze iryabo. Bihani bikira ni Yesu ugarutse cyangwa ni Satani umvuye hasi firiya aciye mu mazi se. Kureba gutyana abantu baje, nimba tarabongereza n'abataliyani n'abantu tuzabonye iterambere imbere yacu, bakoze n'uby'ubwato. Usibye kabongereza baravuga cyane mu mateka y'ubwato, abantu bagiye bakora ubwato butandukanye. Mugabo ko yakaje mugenzi agomba kutabara umuryango we n'umudamu n'abana 2 kugira gutya. Arebye mu cyobo yumvisha undi muntu mu mazi hasi, n'ibyishimo mu muryango. Katurore biraherera he. Ibyacu ntibyatinze avana y'urukubuku. Ako papa nawe bakugeneje kumbe nkuko ngendesha ho kapfa we. Nakana gato. Ko bakaje sheni Maria ni mane urubwato nta muntu bozi na anga data. Maria ni ibiki watade ni ibiki biriye ko mako bichlo biriya bitwara abantu, they bring men. Ana sheni naye nago se byabyo gusa nabonye bitwara abantu. Kabe tak muskaba Mwese tugende tubasange tubane nabo. Mugenzi ari yumviriye yifite umwana we zitoya. Kabe benichkash Oya reka tujye mu mashyamba tugende. Yankash tektum binchuno Dushake to seek a new beginning. Dushake itangiriro rishyashya. Twerekere mu mashyamba. Mwana wanje twerekere. Nakana keza. Tatas run. Nizina ryako. Mugenzi madamu yabonye ko nukumenya ubuzima bwabo nta umenya ubuzima bwundi. Buri muntu wese muri isi amenya ibye akabaho ukwe. Uko zakagize baragize. Berekeye amashyamba. Bagiye gutangira ubuzima bushya. Biraherera he. Abanyamahanga baraje mu ishyamba ryabo. Mwagiye mu nyungu zirenze kubitararangira bya namba baza kwanza urumva.
bitarangira kuko bitarangira. Mel Gibson yari yiteguye mugezana nayobora abagiye mwakoze kuza abashiriwe Imana imfashe muceho abafita yanyu mwicare mugenza Sankara Premier basobaniraga kuva mu Idan Film Production filime zacu zaze kuzamagara 07 25 22 17 15 abagiye zakoze kuza ndabakunda kandi impamvu bakunda murayizi niyo ngiyo yitwaga Apocalypto kuva mu Idan Film Production ndabakunda cyane cyane. You're right. Impamvu subusurira mu manuko mbakunda